Mayap ayabak po kay kayungan. Kingaldo iti pagmasosyana ni Santa Iglesia, ing kapigaganakan kang San Ambrosio ning Milan. Kambeda po din kikatamong pasariling kapagnasan kaniting misa, pakiyabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po de Mayor Rodin Gonzales and family, Christian Juana Gomez and family, Jose Pepe Ison, Celi Francisco Seller and family. Kapasalamatan da naman ding magmasusi king Aldodang Kebaitan, Di Remio Myong Galang, Felicissima Dison. Special intention, Dietz Anita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Mayor Teddy Tumang. Safe travel, Ning Torres and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Elmi Ronquillo, Edgar Daluz, Megan Centeno, Mark D. Kleiner Bayani, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Joy Manalo, Espiridion Kayanan, Bianca Marie Santiago, Michael Alfaro, Aida Ocampo, Florencia Mercado, Sydney Obenario. Para kingalananggang kapainawan ning kaladwada ring Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Most Reverend Enrique, Father Aristotle, Estelita, Reynaldo, Consolacion, Angelita, Medi, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Iti puntam kinagyunig pam poning anak ang poning banade Espiritu. Ang ginuman tabiya kaya kayo. Maya pa abak po kaya kongan. Kaniting aldo pagmasusyan tayong kapiesta ng San Ambrosio, metong obispo na ning Santa Iglesia. Kapatad siyan tada rin kaya katang kasadanan bata mga intulid magmasusi, kareting banala misteryo. Ginuwi kang memili kang San Ambrosio, ban maging metong kareng makatwaning Santa Iglesia, Ginoo pakadudo. Ginuwi kang tikyana bakas San Ambrosio, kingkeyang pamanaral, at makayagyagay alimbawa, Kristo pakadudo. Ginuwi kang minyeking gelingan at kabyasnan San Ambrosio, Ginoo pakadudo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaduluan na katamo,
at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katasa na king biye alanganga. Manadangin tamo. Oig paming mayupaya binyeme king kayakang Santa Iglesia San Ambrosio, anting metong a doktor ning kasalpantayanan katolika, at pigkaruban meng sikanan misundu king sagrado ng katungkulan, kambiyaning alang tigatig at tepangan. Gisingan mo busal miring lalaking kalugudugod king puso mo, amatenakan at bitmong kabyasnan, mamuntukan king kayakang badayan. Alang tigatig at tepangan. Gisingan mo busal miring itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Datang ingaldo nung kapilanding tao, ikantare iting dalit king bansa ng Huda, ating keng syudad at iti matatagyo. Ing Diyos mismo, yaing magbante kareng paderno. Ding pasbul ning syudad, kaya kayo lang ibuklat, at pabustan yung lungob, ing bansang tapat, ing bansang darapat mayap. Ika Ginoo, ing babyeganap akapayapan, karetang tutupad, king kaya kang kaburian, at kaya ka ibibilira ing karelang kapanaligan. Manalig kayo, king Ginoo, king kapilan paman, yang mamingwang parati kaya katamungan. Sildak nala retang palalo, lesak neing matiberang syudad, at tigsa kaya pader king alikabok. Retang may alipit, nge nilalakaran dane, at daramasakan karing bitis na. Ing amano ning Ginoo, nuan niya ing daratang king lagyo ning Ginoo. Omo niya kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, wagas ing lugot na at alananga, masanting epalak ing manalig king Ginoo, kesa king kaparang tao, masanting epalak ing manalig king Ginoo, kesa ka rin pamuntok na ring tao. Ibuklat yura ring paspul ning templo, lungob ko at pasalamat king Ginoo, iti pasbul ning Ginoo, deta mong makatuliran, ilang keti daralan. Ginoo ika ing kakong pasalamatan, uling kakong panalangin kaya kang dimdam, layong kong papagtagumpayan. Iligtas mo kaya sana, o Ginoo, iligtas mo kami. Papagtagumpen mo, ing sablang lakad mi, itang daratang king lagyo ning Ginoo, pendusyonan mo sa iba't king templo, tanggap yang kanwanan, ing Ginoo ing Diyos, meging malam ya, kaya katamo. Ikulayit mong masikan, ing maya pabalita, ing Ginong kaya katang Diyos, daratang yang mismong sikanan.
ginuman tabiya kaya kayo, pamipasyag king maya pabarita, agpangkang Mateo. Jesus nga nakarengke ang alagad, e bala namong tawong mamawos ka na ako, Gino, lungubya king kayarianan ng Diyos. Nune, reta mong tutupad king kaburyan lang igpa kong atsubanwa. Uri na nita, ing balang metong amakiramdam kareting amano ko, at tutuparan nala, may ngariya king tawong biyasa. Telakad ning balena baboning bato, di nagusgus ing uran, di natanging albug, at sepulane ningangin ning baleta, eya miragsa, uling makatalakadya, baboning bato. Dapot ing balang tawong makiramdam kareting amano ko, at kay bat ay nalatutuparan, may ngariya king metong atawong mangmang, telakad ning balena baboning balas, dinagusgus ing uran, dinatanging albug, at sepulane ningangin ing baleta, at miragsaya, at makapangilabot ing pangabagsak na. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Mayap abak po kaya kayongan. Metong kareng gagawan, bayo me ikasal rening adwang miyasawa, apining mikaka canonical interview. Itanging pari, interviewan nala pa mo, nung talagang posible ba na pwede lang mikasal o eya pwede inkasal da bang kanita tuloy ya. Minsan ka rin kakasal, ating puntuan nung nuka rin, eya kakumbinsido. Itang masyado ya panganak, kakasal nala, sakto la pa mong sinampaking legal edad, 18 years old, kakasal na la. O kaya naman minsan, 1 year, 9 months, 5 months, ang mikilala la pa, kay ba't kakasal na la? Kaya pining mo muna akong kutang karela, yapin ing, nano nga ba yung kasiguraduan ka na ako, na magduat kayo? Because, makapagmulalay ita na 5 months kakasal mo ne, o maka na, nung makabano ko pamyabe, may kawani ko mo pala. O kaya naman, posible, pareho ko mong anak, impamanisip yung pamakanta kamatsyor, makanano ko mo rin magduat. Kaya pining maragula, kutang ka rin, alagi kong kukutang, nanong ay biyong garantiya ka na ako na magduat kayo. Nanong ay yung garantiya ka na ako na magduat kayo. Of course, renga di ba, isipan da mo ating saktong kasagutan. Ala pong saktong kasagutan kareng kutang, pero abado mo natutuyin kayang mismong sabihan. Uling reng amano na ilang mamay garantiya na tututuyapin, kaduguran epin, at enemo kaduguran, nune makayajayang akayabene ang gangga. Panamdaman mo naman tayo Panamdaman mo at emong panamdaman, nune akilala mo yung senseridad da rening mismong kakasal na tututuda at baduda ing karelang mismong luluban. Badiyo po nung atintamo pong metong garantiya king bie, these are our words. Nothing more, nothing less. Adi po ba? Ating ko po waring adiwang garantiya na maging tapat kang Kristiyano. Atin kawaring adiwang abiyang garantiya na misadsad ka king biya kabanadan. Ada, metong yung garantiya tamo. These are our words. Ren kaya katamong amano, ida ren kaya katamong garantiya na manyadsad, misadsad ang popanggampanan tamo in kaya katang tungkol king biya. Pero kaso, nga nang sasabi ng Ginutang Jesucristo king kaya katang ebanghelyo, naman ganaganang Ginoo nga na,
Mirubla king kayarianan ng Diyos. Namburi ng sabiyang keta. Minsan kasi rin nga, di ba po kaya katamo, potang mga mano da, alaking puso da. Rin nga di ba kaya katamo, potang mga mano da, alang sinseridad. Rin nga di ba kaya katamo, potang mga mano da, bara-bara da, sige-sige da, eda pa kahisipan, eda pa kagunaman, nung naning karilang mismong sabihan. Kadugurahong kapatid, even in faith, we have only one guarantee. Apin rin kaya katangamano. At sana rin kaya katangamano, biyayan tala. Rin kaya katangamano, patutuanan tala. Rin kaya katamong amano, dinan talang laman. Bang kanita king pami patututa mo kareti, ing pamanukita mo king hapong Gino, manyadsad at misadsad, hanggang mirasta mo king biyalanganga. Because in truth, there is no other way talaga. At timbang aliwang makapagpatune, of course, ngayong sasabi, action speaks louder than words. Pero, andiyan rin kaya kang action, kaya namang consistent, minsan nakadupa na naman ni kaya ka mismong amano. Diba? Ana nangini, mayap ka, ana nang pota, marok ka, ana nangini, makatuntong ka, pota, ana ka mangking sarili mo. Yan ang peka-importante. Sana rin kaya katang amano, talakaran talang masadese, at talang mo talakarang masadese, may we be serious about it. Uling nung etaya talakaran masadese, kaya katang mismong amano, at maging sincero ka rin sablang daraptan tamo. Kapilan man, manyadsad, at kapilan man, etayakwa, ing biyalanganga. Ngayon, kutang ko po kaya kayo, are you sincere with your words? King kaya kang pamangamano, king kaya kang pamananguking nga pong Gino, are you sincere? Baliw po, nga pong Ginobal naman po ita, panamdaman at kakilala na, nung nino'y nga tingaman nung tutu at tututu, at ing ating amanong mapapako. Nga pong Gino panamdaman na, nung nino'y nga tingaman nung tututu, at magpakatutu, at ingamanong mapapako. Sana eko po pa'y pako, gawan niyo po, ring tingwanan niyo, king biyeyo. Talakad tapo. Kareng balang kayadwanan ning pakibata mo, Ginoo datang nasa ing kayarian mo. Para ka ring bihag ning bisyo, king balang maragol a syudad, agad da sanang akabyusan iti, at akamtan pasibayo yung karelang makataong dangalan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo datang nasa ing kayarian mo. Para ka ring anggang syudad mabilugayato, ating lugal daring tutong pakakalulo. Deting tao agad da sanang manakit metong atune at disenting pibale-bale. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo datang nasa ing kayarian mo. Para ka ring Kristiyanong magsalitang dakal, dikil king ebanghelyo, dapot misasane kaniti, agad da sanang apansin iting kakulangan, at karelang larinan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo datang nasa ing kayarian mo. Para kaya katangan, manatili ta sanang babye pansin, king panyatang ng Kristo kaya katamo, king balang malilyari, at king balang taong akakayarap tamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo datang nasa ing kayarian mo. Ngeni aduan taming sarili tang kapagnasan. O mayupayang igpa, ring kaya kami nga mano tunelang kapus, baniyagkas nung nanumaning at yuking pilubluban mi, ipaniga po mi kaya ka, ganapanan mo saning kakulangan mi, at sopan mo kaming maging tapat ka ring sablang tungkol mi.
Banapaligayanda ka, at asiwan mi na rin kapatad mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rengke kayong dawon, maging katanggap-tanggap larapaning Diyos, sigpang lubos mayupaya. O igpaming migdalang pabanalan mo sa rening ayin na yampang mikeka, katman mo ring puso miking sada ng kekang Espiritu Santo. May yagyag ing alimbawa ng San Ambrosio, parati miyasan ng ipasyag ing mensahe ng kekang lugod, nukeman ka rin. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabeya kaya kayo, tas yoring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin oig pa Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Inyamig pa kung babayang may kisawot kaya kami ang ting tao, ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna, at biklat ne para kaya kaming dalan pa inturo king kaligtasan. Ngeni panayan mi itang aldopo tayong Kristo ang ginumi, magbalik yang pasibayo kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kamiyasan itang kaligtasan na pengako na, ang ngeni paninayan miking mitmong kasalpantayanan. Ulinita kang bering sablang koro ring angeles karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makiabi kami kingalang tuknang dang pamamiya kapurian kaya ka, kabang aming ang sasabi. Tunay kapin banaloig pay king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparadampumi, pabanalan mo sa retingain king Espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka, piraso net binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kunanieti kongan at kananie, uling itiyeng katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan at pinuri, dinwang ning kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kuwanan niyeti kongan at minum ko kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon po nalang hanggang tipan,
Ami bubu para kaya kayampon para ka rin sabla. Ban kaya mi patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo itiking pamigagana kayo ka na ako. Misteryo ng kasalpantayanan. At datang yapang ibait niya, Kristo nintang niya. At datang yapang inyangin ning gaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyobli ng mebian ning anak mo, daraon mi kaya kaiting tinapyan ning biye, ating kadis ning kaligtasan. Lan ming pasalamatan kaya kaing pepaliarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king kaming ansanang misulusudo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal na Espiritu. Ganakan mi oig paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco, kaya kaming Papay Florentino, kaya kaming Obispo, at ding sabilang pari. Ganakan mo naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling mi at ding sabilang miyang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye aranganga, ban kaya ben ng Mariang Birhenin duning Diyos, kaya ben ng San Jose kayang esposo, ring apostol at ding sablang banal, at inupad king man mong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatana, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. King mit mong kapanaligan at lugod, maus ta king igpa ka rin amanong tiro ng Yesus kaya katamo. Igpami. Ingka kanan mi king aldoldo, ibiyem mo kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, madugod mong pagkadubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning pakadulo mo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, sing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ng kasalanan mi, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang panbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king alanganga. Kapayapan ng ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo, pakitangin ng pamsan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos. Niyo'y Kristo yung kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yato, nuwan na rin mayaos king apunanan ng kordero.
Manalangin tamo. O igpaming malugod, ngayon imipasik nangan kami king kekang sakramento, para timisa na nga to kya ning alimbawa ng San Ambrosio, so pan mo kaya sanang matatag talakad king pamaglakbemi, painturo keka, mi pamatulan kapilan man king bangketing si Jamo para kaya kami karinbanwa. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi, ginuman tabeya kaya kayo, bendisyonan ako ng Diyos sa lubos mayupaya, ing igpayng anak, at ing Espiritu Santo. Ing misa mi dawon na metam king lugod ng Kristo.